Question khai le bangzi ka Miss Kut panglo le hem ma teresa varte khan la khalo de chu le kala de instead of kidem kita sot le ma to ho son to le hen zong es to ki po to Levan a killing in the hay. Oh, hi guys, welcome back to another video. As you see, I'm back with mukbang, okay? And with mukbang, we are going to answer one most asked question to the like hong dong hile ma to the hong do mo chu bang question ham chile bangzi ka Miss Kut contest kha ala pang lo hem di che we are going to answer that question, okay? Before that, let's pray. Okay? First of all, let me introduce my eating. How is it? Avoid dew tawa. The tomato mo, tay sal kanaya. And we have one green chili and a boiled egg and cucumber, and here we have jengkol mess and rice, water, and our soju citron bangay citron so sai sek ile kiloma. Okay, let's open our rice. Ta-da! Tam thôi. First of all, let's hit this. Hit me, baby, one more time. Yes. Britney sound like a team. Cheers, guys. Yam ka kreda kaman banasi gedore. One elephant is here. Where is the elephant? Baby elephant. Nahi khawa elephant. I call it elephant. Okay. Shakreda. Before answering the question, let's have a big bite. Oh. Kacang mai sudah azok no poin na timo dan so. Oh no. Tu ko sopen cho mihing hilap ni grote mu khuinan let dan prok.
Okay, let me answer the question, okay? Question kay le bangzi ka Miss Kut panglo le hem ma. Number 1 na chu hi le Miss Kut la pang leng chu tu chung alan mo mo Teresa birthday khan la khalo de chu le la de ama sa kape iso. Sorry. Teresa birthday ma chance kape iso. I'm just kidding, guys. Anh ini là tùy lại tại cái bao bì đâu thật tùy từ ha. Baby, the baby is there inside the body. Yes. Before giving second answer, let's drink our oppa. Show you. Ayah, swag na siya. Tôi lại tới chén cô nôm lại tới hi mà chỗ đấy ngon bồi thật là. Okay, let me give my second answer. Because second answer to hile ka kumile eno lang gen lew chun phari da de. You know, guys, I'm already in my 30, so kuda vaki hek tol kha ikumle talo kha min in visan beb de wei cha. Ito yung kabyo.
Okay, let me give my third answer. Kalimilian lang ito. Zong es to kikipo to. Miss Kut ding di chizu kike lo he. Ni ahoy tiyan alagon san la dem na chango. Ahoy lo teva ding di chu. Head to toe dem do head sa. That's why no participating coming up, okay? Koi gol hang to chop sang i gol hang to chop sang ti so ka ti so igilwa imula san pi pe na o tahi pe e pa cho my fourth answer ma ka fourth answer chu hi le lo ai brain num lo he bi Miss Kut la de hot chu le epita a brain a beauty with a brain yo ho ya chu no beauty no brain Wilaya Miss Kut ika te de ham chi cha cho kaha se milega Miss Kut or is liye me khana kha liya kha ki ho đang cái gen se azu no cái gen se kha to tui do te no le chang mai ne tang a si lo pha ba gen se do chang tui de Miss Kut thu again thâu le thu khat ng gen ko tu chung a society chu a mi society mo ngong always give them a perfect pen in la le them thâu de ma ji khai na line tin Miss Kut he ang la to te ki dem lo khat lam lo he dem na tu ve ko ki dem tom do le hen phade dan he instead of ki dem ki to sot le ma to ho son to le hen it will be more good ma le future bright in tin elam le ki min phan tin ma tu chung le ki ma gai dan gen ka tin ma no ngai dang hai chu ma koi do pot la ki ma gai dan ha from screening what the fuck screening ki para ho min ong to hi ma point kha ti hong en to kha alas na kha teresa verde en ti no khat anarvas to lo ti pang ha wa gen hill wa no kha wa gen hill ta so talele but she did well from the beginning ma beginning di para kha
bol hoi to ji ga kha tak khan ne khat wa gen slide ne khat wa gen khil le ma ji khala sa ko hina ka ti cha ei ma ngai ki ma ngai da ne no ma ngai dan chu ke he pa ajik chu screening ki pata mi point hung pe to hi ji ko ma last chawa to mi pi la ka hung ding chaw ha i chaw ha point api go hi lo hin te contest adang dang Miss Universe Miss World ti ho velo level el leuchen ji apul ti screening ki pada ti apul ki pada ti point ki pe to ti ala te ha ti lak sa ko hi ti all not only mi pi la ka hung ding pha chaw la chi answer chaw easy khai bek lo a hi ti chu le khong he sa in a easy to hi bek lo a hi ti tiu tan chu in tin Miss Kut a iwa gen thei chan chu and I think my head is spinning now kami chop pa le u lo khok tak ai ta cái đêm tôi bay lao hết tin thì là làm ta halo mà what the 인장 아주 이쁘다 다도 봐봐 겠네 다도 하면 그 테마 그 팀도 좋아 이쁘다 kum it's already 4 years na 4 years hi 다도 ham bao dang mong ka tho kha ta lo divai paper bo ka tho phat na hi ka tha do su ham ka tha do speaking decrease cho ke he chu kan bao hi teaming e te mo pa mo ham la ki team do in ai bao lo hi la na mi thu se khoi te ai ngai le ki team de lo chu i mo ki pat ne po to ngai in chi chu kum li lang tho lo kom phat na hi ka tha do speaking hi decrease cho in he team de hin tin u now ho lo tam ta in chi kha se kin sui pi ham te le bài tên này hin thì đã là vai phải bao vai phải ham mong nó giận ham anh ticket bài tên thì là chú vai phải là cái vai phải community sung ông mình tin na cho lâu thế lâu hin mà sao chú agam mang thì là muốn chôm thang chú mà nó diệu và chú bao le ham hi anh mang đồ in chỉ cho nó muốn để bị ta thà đâu cái gì anh rằng anh mang ngon tin na anh rằng nữa chỉ giả chú hiện khát hồ ở bao khiêu thì lâu tâm tạo na lại na he cái hồ bài cái hồ he cái hồ le bài pay cái hi we thì chú cần hiện sa he okay let's turn it here I'm already full so let's stop here and I hope you like my video and please keep supporting our next video we are going to do soju challenge with my niece okay anyway thanks for watching, keep supporting, and bye for now. Tôi chỉ cần makeup hết. Eyeliner là ơi ha. Sung thăng van zo la. Chẳng hoa tung như này cái lo. Si hung vate. Ê. Tuy ung rồi gà đỏ nó lại phải đem mà